Ay, nakakamauri, nakumiliki kanya tayo, tayo kayo, sa mga araw ko na ba, sa mga rita na ba, kanon, Borau, inon, Taeka, ngayon naman kami, inon tayo kayo, sa rong kayo, narakaisuan tayo narakaisuan tayo ni Borau, inon, Taeka, ay siyo no, wari tayo ay siyo no, wari tayo man kami kanya ito, ay rong na bentukin, Borau, inon, Taeka, ito punta pa na, kakamay kayo. Ya, kakamay ko na ba ang kwere, kung may meta kundi, in the live, tita po di, kung may meta kumayay, isinagun ni Kiribes, isinagun taro, kung na may uri na ba tita po di, kung may meta kumayay. Ya, kami uri ko na ba ang kwere, kung oray, lagi ng radio, kung na may uri na ba tita po di, kung oray mayay. Kung oray, yon nang ka, namamag, yon nang buya, tita po di, kung na ni katangan, di, nung oray, kaya kami uri ko tita po di, kung oray mayay, kung na may uri, busumay ko na ba, kung hindi, arakaisuan tayo ni kong rayon ti Borau inon ti Taeka. Ay may na sinarin na ko inon di arakaisuan tayo tayo inon na programa yo sinabu siya tamin Jesu abe ronira inay di mangay da may mo na ni karkuat tukina. Tita po de kumina yey sinakatapot siya wa sinabu peraki antatar. Sinipoy ko Oscar itaw ko tamera Jesu. Ibukin doy rin nam tangi dari kosan kawak ini da antar ruai lagi jasu. Tadi kayo tamera sabi ni ko tagi pas na nga. Dita na ko na para Borau inon nam tek. Sa busi ko tamera. Pa ako nakaparaya ra buna kay pun nasim ngay sa kita umetam. Ni bus mahay na pa nasim may kaspo ngay metam detay. Woki nan tami merori pas nakain nay di mangay inon nam tek. Ay nangani da to ko na ni meta to no tamay tamera. Sita taro ibugin tawari na dagi nam Taeka. Pakunangan na di tukunan dagi nam Taeka na kuno mem kamtani. Kararo yan naman ko rin ako tawari pa ali na kuno ni kakiriwe yaro nung oray kinam Taeka. Ako kapayah na may mon na yun ni karukot kin. Pasen ako sa king kesikororoy men kororoy na si May Yesu Kristo apo ni ngayaraw oras sa kamay. Amen. Ay ibugin na minoro nauwi lang kay nauulan di demon kuna di tayo kain pondigi ari rodi na neben tayo kayo sinangan niya pa anangan nila kuna ito korana na koira di tayo kayo ari nakauga kanon nara kaisuan tayo di nara program ay kamera ba kain pondigi agi kamaro ko tayo sa sumay kami na kumoy kay baka nakana ko kunami ito korana na koira tayo kampesin na pa. Check. Hey, one. Test. Hey, test. Hey.
Tukilinem te amna pe ayo Ikanta ninga tinga pongai po Haya kautai hausa kameyo Yesu Ibiti ay me pananam tangira Nako may nasiwa yung menga Hayaki konandarame Inano Haki konandarame Kanay rokon te mengare Ameu nakangangan ako Yamo siramaran Metang nako ni Yesu Konano ekimareire Oyaki konandarame Ingano Metang nako ni Yesu Konano ekimareire Oyaki konandarame Nakito Kanra ba kain pundi di ko namin kamasan hindi ka kay karon na tayo kayo kami sila ba ay nabuwag daw ya ibugin na milong ko tan metag tan nungura ye di sila ko nang gebong are dapat kagi ibugin tira bugin na ba kita habia ay ni hindi sibong enak ya kagi hindi tayo kayo ito ko rin narig si kanako ay mina ya kaya kaki na pangkal niya di sila ki ada yung gebong ye asan do ko ay kanto ko bugin na nila ito asan do ko ilagi rin tayo okay sa busumaya di kanin pundi kama sa mga busumaya din kami baka nakanukot takawa ko rin ko na anak ko rin tayo kayo kanda ba kanin pundi Tis A Lord Jesus, take my life. I need your power and your spirit for your word to fulfill. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, for your love. I thank you, Lord, for
Sekarang paya, kain pondigin ko na yan ang sikroy, panayan ang tamero na ko yun tayo. Aswaw, kapungan ay angkay. Wara di songora, itaw ba, hero ko tiyaw ang kanya, sinang tauroy ay nungora, kaya kan, sinagi, are, itabi kaki, ingkepo. Tira bugin na baka hindi, tiya karasan guys pong, ay ni agi tatabian niya. Sina, tataro, nakuntiya suwa ba, ronira, kasi nang tauroy, hindi na ko noon jawa, kawa kayo, bikin kaya kan, siragi, ari amin ay nanura. Sama peragi, tataro. Tamera, kumaka, sinipoy ko as kay tau ko. Saro kung jawa, alis nang tauroy ay, nungura, kaya kan, siragi, aki amin ay nanura. Sa busi ko tamera, pa, kuna ronira, ni busumayra, palasimay kaspong ay metamtay. Kapara yara muna, kay puntahan muna ngayon sa kikoroy. Kay di dan tami meroy di pas nako nan noto ni meta tan nam teka ali sinong ray gin tayo kakapaya to wari na tagi nam teka angan na to kuran tagi nam teka kan lakon num kam tani angan na tin ko dia de merung to kora kora karoy na maguli nako to wari pa ali nako nan ni kakilwe yaron nung ray gin nam teka tiaso roni ra kakapaya ira may muan ni karukot to kin pai kay retor ni kani ko don Kristo Yesu puning hayara we ora sa kamay kawai ni kani amen. Asna sumaya tertagi ang iroi na kumuhay kayo ba nakakanakuha kaya kan siraki ada tapi kaki gebong rap. Ayo, ako na pa na maurin, nga pa na tayo kayo. Sila magkakayo, sito ko na rin sila kaya enakong gibong sila, kaya kang kayo, may na ko roy kanuan na ako ang ray na nun tayo kayo. At sila kayo ang kani, eka nga, yerang kay agi tapia niya, ay ne, namiyero. Yerang kay agi tapia niya, ay ne, namiyero. Ayo to sila kaya nagsikiroy, kanda tagin na babae ka, to, sagi ko roy, ngayon na, inanon na karisa o sagi lang ni kaunga ayo kaya kana apibit sagi kaunga pa naging tapia metodo pa katamaro pato sinana ina matan si amata iyay sagi bugin etepure te makoro ni bis ade tapia may bugin ba sira anaswa ni kairi te pai para yo anterwaro ariay erau nanorinano on muyo hok naron na sinari nano nanda tayo kayo manti uto temens tuta na nikaro ko tinut temens ita ya tamakoro ane tenua tebui me onu ano kon wabu me tenua ayo tapai ya riri kilo ya no mata teswa ante tayo na waki ya inkaro tapai ya enakaro ya nako ya sepuni terare tangini ya pa anakaro mo nanon tapai ya ata ko ita ya tepong ngare ya na usina ko tamaro an bren way ya duya marianan na suya mayaupa makareken ngaya ma buren taun baya, ma utang ani mataya, ma baraya, ma taur gergen waya, ma kabaya nukaya, ma nente poyerara, ma korotabugi, ma buren baya, ma gergen pairia, ma kunikai ay kapain titoa, ma niniraya, ma rabunaya. Oy min nei, inoni amin baya ika poyerara temaung, oy noni amin kabayan tenuka rori drop, oy noni amin tiran nasua epidaki temera. Oy noni amuin te kunu kaya rori te kapaya nuka era ropa.
Oy noni amuin te tamaroa menekan te bue. Ayo te ba yari ri kiro yana mata te suage. Ana bana noni aki muin ba iga ini kapane. Nai kai. O sebenarnya nata yan kapane ba. Tira bukin kai sakirang kau ngagi te para ba sinanang kabesarun te katamaro nai kai yon katamaro anda bataran ba kai te kora mate sirawa kito atukun kai ya bobuaka. Ane bukina. Te tai te wana. Oy noni aki muin ba iga ini kapane. Nai kasan te akinaki. Ida unita ya the brabes ndada ya yo deta ita wana sinapen ni met yo arura re sampoyera respunda tayo ke bakanaro way jo amat anang ka puyera ra anda ya met ya musira jo amat ay punte puyera ra na bagin ya pun puyera ra na bantay na ko ya ki kunan na ko te puyera ra mandemate ya to ki te puyera ra ri ay te boy to wana deta ya simate ya anda to kin pa ni ka ben ya teso ya ki to kin ka uringi ya ana amata panariain ni karawayo ay ta kwana tayakan ti osina ko tumakoro at tinipui matenu ne mewana ko no mga yakam na busi bain ka tamaro anda patami may rumi payongan nata an nakarayan ako imi an anawag ti aswa suangia ba na busi imanya na wag ito detalo meuri kita to takamato to wana mana boto namata ari ay mon busi pa ay kay kapane to kora kay sa tayo ba tayakan kay unti osina ko o sa tayo ba ti osina ko itirara asa ni meka ay gubitan tetayan ang ni man Onki ako sina ko may igupita. O sa singa iyan no sina ko. O sina ko may sinabakayan na igupita ay idiya. Hindi ko sina ko ano pa to ay asa ni iyan may tirera ina nun titayarang naman na yun. Akarik ay din ako naman din. Ano to ko rin kaya punti na to naman kakaroy. Katamaro nakagin na yun. Yes, hindi kita pa yung katamaro. Ba't ba yun? Ni kamo. Ilong diyan matawan. Ito pa yagi tangiri at yaso. Kanakuha na butakin ito pa yung katamaro ayo. Kani ginaya tuogi. No giran teso. Kana sinura te tenuto demans e kamato ana ba ayo tenuto demans. O ayo na te ka bauro na kon simotio. O itangi diana ba ene ba na kun kai ante kun kai yari ai. Mate na ki kantarak. Mate wana. O ana te katamaro ai ni iran na suya ai kapirak. Mate kora ke momi kente kun kai apa sibona. Ma ana katamaro ai en makuri ai kararoi. Ndiero ari ai do yaine. Ay kata ko pa atang ira tiaso. Tira bugina kay sagirang ni kau Mwakoro na yu nakatamaro ay riyahay ne ane bugina. Epon tekin na bauro na ko simodio ko taron nakatamaro area riyahay ne bana riyahin koroy. Sinora bauro kay ba iya kana ko to pain katamaro at ora matisiro. Me ire ni ira teswa. Ay ne kata ko ba krisa ni ngaiya ariya ni kinaki. Na iya pa ni katamaro ariya katoka yon dapat iya matamaro an katiya katiya ng kakawa girig o tangiran tiaswa ana menenuri kamato ana ba yo tumani al Petro sa potro temoni Petro tenua tegibu tenua na konawa o katamaro ami ariya sagi katamaro an sinan kumi piraniran na sumi nakarinan baye kakora kito atukun kay mayo katamaro ami ariya Tiamata Arapa, Paintenano, Katamaro Ami, Yakikona Nimka, Tenano, and Mamani, Arrow, Kakawaki, Imatantiaso. Sinori Gai, Etamaro, the Tamaro, Tangirak, Tenano, Ice, Tecate Yarori, Tianua, Tiaruaro, Sagi, Sinanuntiamata Tarak. That's why I'm Taraki Tenano, on the Bugina. Ato sera sagnano ba to serang ni kororoy kis kay ba to anagi kunan katamaro ay arakorak mayo to ba yasagi ka nga ba ilang kakao gi ger katamaro ananura ari enuria teswa itara yer gi ba ya gitarasanan ko teswa itarana nun jomat awan ni bugina ba yara kay sagi karawan asiana ra sila gintay kayo kunang rarabat sa tabi ka direk sila gintay kayo aw kanta ni nga bayar gi tutana kaya kan nam sila gintay kayo abo kara na bangay kay sungura anda kayo yon the radio, yon the Facebook, on kami ay kakamtiti yon. Takatay dari kira para yon data detay dari yon. Ano pa na kapaya? O tieswa, enoloni kami tayo. Hirap pa. Kuraba de taratag yung roy. Kuraba begini kaya kanya siragi ay wala de siragi. Itago ba kaya kakira yung siragi hindi yo. Sinabusi ya kain to kuhaya. Kain to kuya, sinabusin kami, baka makira-kira ako mo igay. Pa, enang na ko, di team song, di tayo ay.
ngana ron ba yari ki adakan te kuna yo irom o yari ki ena ko pas ko na pen roni rai mo ikay pas nakain takarwa dim song tayo ay kain to kwaya sa usumay kami nako mo ikay kampasin na ba Ikantai kina aran Yesu Nakoia au mata ni kabane Yai te rau ike komena yai Tai kina Yesu Ikantai kina aran Yesu Karo koru akindero Takaru ay te kakaninga Tai kina Yesu Arante maka, arante neuri, arante teu. Koruri nono, abotantero, kourabachai. Ikantai kina aran Yesu, iyonte medira mamata. Nakuya kiru akina noia, tai kina Yesu. Harante maka, harante neuri, harante teu. Koruri nono, abotantero, kourabachai. Taikin kayoni nauna Ay syutani kawai Takaru ay Yesu yoya ayaw ni bane Yesu inausu Ana puntay kina Aran Yesu Taikin na yoni teunga, usutani kawai. Takaruai Yesu yoya ayaw ni bene. Yesu inausu, onna puntay kina, aran Yesu. Taikin na yoni teunga, usutani kawai.
Taeka Yesu kanda ba kainde to kwaya. Kamba sinda ba kainde kwaya ni panami yan tero. Mani vini kunami anang sikiroi. Kamba sinda ba ay no bak tawen panami kunami yere kamasan nanganira an tairi kayo. Ko wan. Sinak mamalingan tayo ko sinapon na kinapememe ko sinagirigiran. Ibugin takinan Yesu Kristo. Pa temea ware mena hirona. Temea ware mena hirona. Ito ko Yesu. Nako ka Kristiania potan na mata ni kapane. Dei ni ya ba ni kapane ki ikapene tuangin kami pa anataw. Anoria ya mena na peiromi ni pong ni kapene ni karuko tokin anape. Aya ki kangai te akin na ba kan na me kan nerang. Ito ko Yesu ina te akiraki. Ngayon ka na iya to ko ibugin te akin ni Yesu. Tay tabe Nepo tewe. Sikarabaya kain to kuhaya han kunaya ng sikiray. Wara di round di tayo kayo. Sinang tauroy nungora ang kanya kanuan di 7 ke takaisuan tayo kin tayo. Sina mga busiya di kita may Joshua. Penro ang sinang tauroy. Sila mga pusiya kita amin Joshua, ben Ronira kasi nang tauroy, andin na ko nung tiyaw eran kakawak, are daytan na Borau nung Taeka, punya na Taeka Joshua. Sina katapos tiyaw waliri kasi napuperaki, antatar. Tamer kumaka, siniboy ko si kahit tawko. Saro kong tiyaw aris nang tauroy ay yung mga rita na ko Borau, inon ng Taeka. Sabu sigo kaparaki na rabure, kay punta na pure ngayon. Sabu sigo, rona kira irom tami meroiri. Abu sumaya kira irom para si may kaspong ay metam detayay. Kay diran tami meroiri nunam Taeka. Painangan niya to kunan noto ni metatay ay tamera sa busiko. Sa busiko ay bukin tawari na Taeka nam Taeka bukunangan na tinili Korea. Tokora temerurung. Paina takarway ko Joshua. Inon detay di kayo na kuno nam kantaning. Kararoya na makurito wari pa ali na kunan ni kakirveya ron ng oray kinan nam Taeka. Kakapayere tayo sa busiyo ko. May mo na yun, karukotugin. Pai kaya nataroon ni kaniko yun Kristo Yesu. Apo ni ngayara huya oras sa kamayo. Amen.
Ayon, tatay kayo, yanga panaon kamaw rin ako imi, kaya nita ni kapane, ay kakampanin do kung inarikira on nunguran, nanataya kateswa, inanon tatay kayo. Kanda pa na ni mauri kaya nita. Panahon na pa ni kamaw rin ako imi, kami yan kamungura yon diririyo, kanano pa mew na pa diririyo, on nakuroy na pa birumin tatay kayo. Kami yan kamungura yon Facebook, yon na page, yan Adventist Hope. Ang kami yan kamungura na pa yon, on mamata ko yon na YouTube page, ane Kirpas Hope Channel. Ano pa na ni Mauri ni kapane, inanon tatay kayo. Akabasar ko narakay suwan tayo, naraborau nanon tatek, Mwakoro suwa, tatay kayo. O sasuna na maroon tayo kayo, tiyo ni katantan, ay katabuina. Tiyo ni katantan, ay katabuina. Tiyo ni katantan na yun, yaki katiyak, hindi buriki matiyasibu, makatiyak yon, suwa makainipay din tangira, o ni katantan. Puri mayroon tuwar daputo, arison makin. Era na kitiyo ayo basua agadabuina. Yai dong orang teman nanti ini ani Sandra. Emana ani Sandra na kontia pe Thailand. Ay na kono makuri ay bangay ati sarili inte tata ni matang. Kain puritan tiya ini ayo. Ay man sarili yon Thailand na wakapere ka naman takanganga. Payepen yan naman eh. Yaki konande ke meaw no ya kain nano. Ay yang uya penanguk hinako ingiran. Ataba ya karo yan ya kakaya ano ko na itapun tukura kaya ko na ani kinaya yon Thailand. Okay ba ya kira kana matan teman na tiama da tesa drug. Nano duwai kakawuna ko ikamangin ay kataburok. Yon Thailand. Ya kira un duwai eta ko ikunan ng ano ko maisin kanto kam. Ako pondo ko yai namtabo yangiran. Makuna siwata au pa yai au besa to wana. Ta cocaine de drug kare eta burok. Kuna si wasan kasuko ay isaban, ay kuro ko isaban, ay suko, awa kaya na pa ang kanga, wabunditan ako na pa kaway minan na kaya ang kanga. An na tabororo ay ang anak iti ay na iyo. Matakanga nga, panayigi kaya mananga, awa kaya pa yakuni yakin na bangkero ko, i-Bangkok. Ay, iyan ura kinabaya suwag, awa kaya pa yari kinaba, tuko kay na mwanda ng kura-kura inanunbay na. Ari wasan na tayo ay. Awa kaya pa yatawag kinaba ng kaburuya kina Sandra. Ilang inibuburakay de suwa. Nuutagin tagamangin nga tabururo kayo. Inakon wabuy mer wa de gram. Rawawatan de durakari wusa ti ay na iyo. Ayo ilang nibubura. Ilang nibuburakay. Wabuy man mewa te didig ndakarabus. Te suwa ay ke te siringak. Kanano ba ko kita kende siringaki una kapuriaki wabu imene mewa amnediki ndakarabusi on Thailand. Awane ta bayere kita karo ni bayere kana no akina iya kisiringaki. Me ya kapuriaki. Oke bayamonan seva na teman ndakarabus. Onke ya kani pene pato isira wate didi kaya bubusi benangina on kapene ana tem boni ya pena. Nkapuriaki ya pena nkapene ya roi maisin tesuwa ari tangira kapena kapene. Yay takabay ay nun dyan ayo ba? Yan ako naman nakaparabure duwa may Thailand. Yan ako nakaparabure mayroon duwa. Iya kayo naman matagin na yay. Iya kitpen nikiran suwana. Ida wari kita niriga na riyan kapane na nun nakarabus. Duwa ay kaparana bure ni Sandra. Anda tinungurong rin ako ng BBC News. Wabi matawa na suray. Tiririk. Wawata nga. This is ang antay kayo. Antay ya bayria te pa ya yes awapure. Antay ya bayria te pa ya yes kita awapure. O nga takaway. Yay takaway eta ko tiama ta bayria. O to gina po ni kaway ay kana kon temet. Te kan de pa ko tumakoro to bi me ono wa de po no wa bi me me. Now, dapat yay te pa ya si ngoy basta ko ba nes inano me aura. May to gina takaway ya na kon temet. Ayo te pa ya sinataraya. Inano ni kaway ran nako nako inano te tayo kayo inano na Borau. Inanon na Taeka, inanon suwa kita buina. Tapos nakangay, kanaro na bayagi at suwan tabong ngayon, ano na, ilang bugin na kita karesa, kita na bugin na kita tau Taeka, kanaro bayagangay, aki at suwa. Mata kamimi bata tau Taeka tabong ngayon, ikamato at suwa, yay de suwa. Mata suwan tabay ba na suwa kita buina. Ata ko tabi man ba, iaki pa ina kena suwa, tiya suwa kita buina. Asen kami una kena suwa, apenetay na suwa. Aka nga kawaginan na nasuwa.
Eta ko bawra na kon smotio ta makoro ani awa ta ki buana tenu na kon nawa ta kawo smotio. Pani ana ro ko bong ai kana ra oya inno triri yare ka meo. Mani ana ka wato yare ke tandiri ne yare oina ya kai paparu. Kayango ngotani ngaya. Oane ana katanna ko tani ngaya mente ko awa. Oane ana pitaki na kon karaki. Ai kaki ko awa. Ro ayo ta ba yana ngiri kini bunga ai kai. Kunang tanna ko mente ba ya ko awa. Kunang tanna ko mente ba ya is. Ako nang karawa ada ko banta ko. O yang ngutani ngam de bayar de agena ki ayes. Irom te makoro ani awa te bimane mawa paiki ake te suwa ye ya o kiana bari awa na ye. Kana ake te suwa akiana pete bure. Tira ta yen suwa. Kana sinori suwa ake te buina akuri akin tabuni painti suwa. Ayo ta kamimi bai bokon suwa ni kabane asara na bade the Torah. Suwa ake ndi o te man suwa ni kase si bokin te Torah mauri terana rik. Oi pokon suwai kan yena bete suwai apun kokoro. Suwai ka te buina. O suwai ka te buina ikai e ki korea kin te boki. Ta yeru nikiran suwa ni kapane. Me korea ki te papa. Ate sip. Oi pon korea te suwan ta pon baina. Eta ku to mon suwa. Suwa nang bato wana. O te suwa etong te kai kai kapane o kangai poni ye o ai suwa ngai. Ai kosina ko mentia bare gubita. Maina non te au se atrona ki te pa ye. Kona tai suana te suate manna iraruku. Ana te suana badoana. Te suana bawa. Kona tai karawa ampai te bawa akarak. Aka toto nganda pai te wana karawa yeta. Awa yandran narian tiapa. Kona tai katero bubua ne bo peraki na koye. Ana te pai na kakawa. Kona ki karawa te pai te bawa aka toto nganda pai te wana. Kona ki katero bubua na koye. Kona tai te roiroia. Pati aswa itawan na ninga iyo ay aswam. Ai kare ke bunda ya buaga ta yenta mai ria nas ni kare ko te katendoro me te karo na ikari bai o ya ko yanga ai ka tangira imenta wo te kono ra ta kare ka inte suayo ate suana ba wo ayo ere isina ko na kontroro ari mina nasim mam kare kiri ka kana ko rio an suai gai o ene su tere kiri ka ya na ko ya am kare ka ke muim me ta utia sua me ya ko yanga ai ka ta wo te Makana na pita kini ya teroroari ba mga tao na suwati aswa ana mga kapay ya teroroari. Ane nanon tetekan. Takatenuan suwa. Kuna tayo itong aran iyo ay aswa ni bakanderiya. Paya kita iyo paya kibure ani itong aran ni bakanderiya. Tapua ki bakanderiya anti aswa. Ndi na bayo iya punta ta bakanderiya. Kuka ngayo tayo bubem diama. Oh my gee. Yan ako na patetekan. Ay tetekan ka ni manikangari tetekan ko ba ako. Sinaki mandere arantiaswa. Pasagi te pain mandere arantiaswa. Te kawan swa, te swa nambawa. Kuna uri nga tabong nga tatabas ng tabuya. Ono pong ampong inumaguri man kasama maguri. Matakay sipong anatapas yeyo ay aswam. Kuno na ikay, itiagin na, matakay sipong anatapas yeyo ay aswam. May kikangay anatapas di utay. Iagangay anatapas di tirere. Pun katipin ako di aswan ko sa papun na napay. Takay sipong anatapas yeyo ay aswam. Kuna tayo maguriya ito tanang, kuya manasim tamane, manasim tiyayin, mam toro tamane, mam toro tiyayin, mamman, mamuiruay na nun mo. Paya karawa iyo, manap, mamaraw, mapahin ka pa nakinano ya, nonopong. O ito kinikoroy bahin, takaisipong. Mga yari, koroy ruwa tapong nga tapas. Iyo at tabuya, iyo tere-tere kay pa, tapong nga takaisipong nga, napunti tapas. Takanimawan suwa. Kuna kadini ya tamam masinam. Pawangan ba sampong yon tiya payangan ko yewa ayaswam. Monte kakawag yayu pasinari ni kadini yara karo. Payapun ka na wan teswa. Teswa nang panemeo. Kanano ba sa to bayaba ni suwa ato kita in suwa nano na. Yaw kya sinaki na ko yara karon tabong kayo. Para ka na wan suwa. Eta ko teswa nang bono wa. Kuna tay ka mati yo mata. Kanano ba yaga teswa yaw kita sidisidin tabong kayo. Mayak. Takay suwa. Kuna tayo ni bure. Kanano ba yaw kita benen bure? Nano na enang bay nang dere ke teswa ibugin tetukuan de benen bure. Mapuni ay teswan meu de bongayo. Teswa nang bawanua kuna tayira. Kanano na ba yaga teswan ira? Nano yaw kita kimuan nagyaka. Yaw kita kimuan nagyaka. Teswa nang barwaiwa kuna tay ko taron dom tero ni kiwi etabua kita kiwi. Kuna tay inta kabuwi o kuna tay bugin dom o yako pun tay ba ko puni kiwi o yaki some case. O anak ko puni mano na pa yako na kaburi rom tiaro ke an punte maraya mayroon tiya so karawan.
kuna ria inte kwa uan karo to ko kunagi pakaira yarom kunagi kare kenta kangangan tiero eke ata kata buinan suwa kuna tai matai ya kina nausrom kuna tai matai ya kina bundom o wana toro teman mana toro tiaini o wana ko onas o tapai tu wana ena pairom itapua kita matai Angke sentete me modi yon de mangara sina yo yang anna wo papa ke papa suwa ke de buina akia koreaki tapuni paint yeso e pun katire ga te para akoreaki suwa ke de buina tapuni paint yeso saki mot e kore te yeso tapuni paina pun te yeso akore o kamena ki yeso ikan anne suwa kan ina non tesni perita ar te pa yere monta kakawa ke re wo sasibuni terer enne akina non suwa kan te buina nanona Irang ni kakawa ki suwa kan imena ro inukan ro ito botan nama tani terera suwa ke te buina Kasi sila kintai kayo yei suwa ke te buina imain sinai pares te kira ya kasi na ko ki sinai sa kinano no ba karawa ki suwa kai isinai iya nga tia suwa yes panga isinai mai kamania imain sinai ai kamania ikarawa suwa ke te buina Pondo spero na bebede kita kanan suwa kita puina. Temuani bango ina roro mante bongar kora kakia ini karo ko noran te buaka ka. Inanum enora kita buaka ka idon du spero. Teno enora kita bure. O ina ka anda tagi pate bure. Gebe sa muyogi o kona nungam te siri. O ko bure. Ite akina te para bure du spero. Ia bure entera. Ayo yo ruwa te suwa. Para te suwa urua kan te bure. Temuani wana te makoro te nua te ki buau ane kara o abure o e kana ko te sua o ponte kana ko te sua te bure e mata ta ikai emparano na urua kan te sua ponte bure nanuna ruspero e bure pa yasa ne kana ko te sua e pon parana ko ikai ante i gasa ni kakawa kina te sua ya kamen kawa kina te sua mermo imanya yosina ko isina ya bera marta maya tando ni mek ya kamen kakawa kin sua Nora kari kari baita makoro anu wabi manu wati kibuni mau. Bakio inange ira non banawa beram o kakawa kinana te yesuanga. Mau teka, mau keses, ma au suanako. A pera marita me yatanu ni meki akamen kawa kinsua. Iota ba? Arsinori aranga yeroi poton loko yata poton namata ni terera iona ikubita. Yakamen na tayo na basua kita buina. Wai ay deta yari yamakuri ay ron teman na tiamata iona ikubita. O ani yere bunto wari e tatan o ya kanime ne mangaya o ngai yarawa o wai wana te ka yuto banganen kar kan bai te makoro te ni bimerwa wa te burwai o na irana ye ni kara wa bure ya papa ge men bure na kontiaswa e te na kontia ni ayu yunu makina ibum on nang kangan kara wa ayu o ni bure na kontiaswa e ta ya yuto ba ha te ne bure te bure urwa kan suwa ke te buina te bure bonu urwa kan na suwa te aswa Tuan ay bokona, punto ka ano wansua. Are ka ngay. Kuna tayo ni pure. Diyo sina ko tamakoro, tabi maano ata ko iwan ako ng ay si man ng kamin rawan, kawakin na uteka, nausuan ako. Tibotan na mata ni terera, tanuruswa. Emme na ino yakingin pa ni kaman na mayroon diyaswa, awawasan tayo na ko. O emme na inukaya, tibotan na mata iyo, maauruan tayo na ko. Ay iwan na teka tiyaso, ay si mandang kami rawan kawakin na uswa. Aki ito kitirera, nuruan na so tiyaso. Tapos na sila, o ako pa sipon ko na kawakin suwa. Ito ko ibinibit ang makarawa, wala bimatanwa, ipon ko na ipahan ka pa na ni karoy, iyon tuwari ka kurakuray raw. Saki ko na kawakin suwa, ipon ito. Paya meto but this one, pun, understand the droid, this one. Ika nga tero ko yes pa ko na ano ba iya bukira awan de bukina na mena tamen dia suai ora ina bukira ko na ka wakin suai kan saki ko na in pun ko ra rai kai payo pun pennan roi dia su teswa ay na ro abu wanua ikukure in karawa ko tangiri asua eng emmena na ba am suai inano emmenan tenano teswa apun dia suai bukira pasina ko na ka wakin suakan Ito ko teman na tiama tayo ni Yesu, ya kan kata Yesu. Teman na ibu ko ya te sarili, te suwa, se sila kina Yesu, kata yo, ito te sarili, tira te suwa, akora ibu kon suwa. Ito ko Yesu na ko ina, kung natangi na iyo ay Yesuam, nanong mga kabanya, on tam name mga kabanya, on wana mga kabanya, mo te suwa ay akora.
Rau, tira tesua te akin nei ka Yesu. Ia po tesua bai te tangira. Ona tangira sua ma ko tangira ram. Nano ai siwowa. An kai ta kanta ni ngai ka bai siwowa tesua. Ko tangira tesua. A ko tangira ram. Ai tira kan na nan. Ia ki po tesua yu. Yesu e coat mandio de mens. Ana bai para Yesu dio de mens. O e coat e te men kanu dio de mens. Tesua ka o te makoro ni ono wa te ki bana ni mau. Ako na tangira iyo e suam nanom ni kabane on tamim ni kabane on kora ni kabane. Pun kanu wan pai ke te akin Yesu. Saki tesua ha bo e spagar ke Yesu. Pun tesua ay ka mene. Dio de mens. A tesua ibukin dora. Ako na tangira rom na iron tangira tesua bo. Yak Yesu e ko tina pa dio de mens. Na ko yai bonga te pi merwai wa te ki bana te pi me onu. Ako na Taeka ko unum neki ana ko na siam ko rak. Ma ko na tangira rom na iron tangira mi boni rom. Amen. Ro. Itere kai pa. Pa ya ke te akin Yesu saki tesua bo. Pun tesua tangira mermo man dio de mens. Pun ka no anda ba suwa ke te buena. Pare tesua tangira suwa ke te buena. Tanan suwa ke awa ai de kere ke matatangira na konde suwa kana ko tangira suam ko ki taro mauri te steng sidik de manare gina kana ko tangira suam ko ki pekan de dia ko ki karo ata pai de buwa kara ke ka tu tongan te suwa ki tara an ko tangira Yesu mo ata kawa ko kawa ki na te bonga te tapas ya na tapas te suwa akan ne suwa ai kawa tanan mo suwa ai de kere ke tangira te suwa kana tangira te suwa o skoroi be kana awa yan nikiran suwa ke ono ai merana na mata ara tangira na ko yo mata kana tangira Ana karo skarineia. Hande te suana mbana mewa. Kana stangiria rora saki kamatia. Kana stangiria saki idea ya pai. Kana stangiria rora saki tekini antero nike. Kana stangiria rora saki matai. Saki matai ya kini ya pai rora. Nanona. Te suan tangira ke uwa bon suwa ke te buina. Ma ka uwa re ke na konta tangira. Tangira te suwa. O tangira rora no mata. Pun tesua pun singa ya ki kunan peretaina pun si te bona mero kan ke tete Borau na ko yai rom ai ta kwana Taeka irom ta makoro te bimba tenu ta ki Borau wa te bina tai tara u ron jama tan te pai te wona pasin te tangi bane tangi te jama tan ki ka ai kapane te suan tawa payu ona tai wena ne bure ona tai kamate yo amata ona tai ra ona tai matai o kana ta yai te suari ki te wona o ei ko ta ki te Taeka ka ai kona tangira rom na yeron tangiram Iboni rom amen. Do. Aya te tangira pun ka koro rawan doi. Tesua. Ia ki karawa buaka ka te tangira na kondona. Manga ia te tangira pun ka koro rawan tesua. Ia guru aki tesua te tangira. E koro roi tesua. Ini paroi. Oi mato. Tosa ka ngai. Manga ira soni makina na pa Yesu. Oi asa. Saki kainan wa tesua. Pai ti oni makina ko oni makina Yesu. Ai ngai na. E te Borau na ko ia irom te makoro ana tenua te ki buteni ku mata wona. Suru ate so ia inti oni maki e ka te sira ki Borau. Suru ate so ia inti oni maki. Ai manga pun ka sinak. Mas ka te mata ate so. Rau e a kurua ki te so. Inti oni maki. E te so an werk. E te mata ate so. Tira na nona ki nare te akin na Borau ni irom te makoro te buina te ki buau. Ia ka o te ki buau ba ia e to ki te so. Oyo te akan nakiraira kin te pai para te raira ito wana. Pa Kristo yasan ka to ka tesua. Pana penen ko rairo ki akana ona makin. Ayo ta kamimi te raira iyo ba mga yasan ka to ka tesua. Makana sikara wani yang wata te kayo kana sinori ani metang o ka ngai te kana Romans 10 verse 4 for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. No kana sikara wan dairi an te ka ngai ra sila pa ka te metang tutana o sata nanon te metang. Irang tira-tira na bayan no, ipipitiran. For Christ is the end. Pero no, Kristo tokin. For Christ is the end of the law. No, Kristo tokin tesua. Immenay kay Kristo. Tesuayo. Tesuayo kakangayo. Koro na kung tokin tesuan eh. Koro ko yun Kristo. Amen. Te Taeka. Ketokin. Ena ko man te Taeka ni kuri ka telos. O telos. Nano na ikay nga tokuru. Te takete. Are nanona, te takete en tesua, e karo koira, iro uni Yesu arsika mewa ki. Anne roi. Ia kito ki tesua. Mea kairi ra ni kanga en karo koira, te tapo arsika mewa ki iro ni Yesu. Sekia na makuri tesua taka meu.
Mana makuru deswa kokotan narabure. Sibure no ko mga bure na pa. Nego mga bure na para ko koroy. Ya ko kutu ira na pa deswa. Mas kambewa again dogin deswan ari Yesu. Ande ko yo nane ana bibetiri. Kana sinura na batakan te telo sane ke te tokiane. Na te akin na Pedro to mon Pedro to na ruai. O ere ke romi min na mi yoni mak. Are meunta mimi. Te tega min ka bongona ke ndai ki kai pun te tega na ben kuri ke telos. Ana no na tokin ke min. No sinura te rai ye yo ngane ba tokin roi ti oni maki kamewara. Se oni maki ga ai o se kamewa. Pun te telos na pa. Nanona tokin teswa bon Kristo. Paong ani penendikin dori ya kana oni mek. Ai oro ite pa ya kakawa giro was nari ai noria. Karo pa ite pa ya pura tarakin ante pa para. Sakin nanona pa ya ka pura nanona ante pa para ni kapanya. Te pa para e nanoi. Opun sito wana to ko amena ye. Mga yari ki teswa para sarili ya kairira na kon Kristo pasyangan ko ro akin di oni mek ro ai oro ya namba kurit teswa. Eri ke pangayeron na sarili. E kairira ni kaya ni karo kwa siro ko roin berena siro ko iro ni Yesu. Bunga nan teswan para puntias wa roi deswa. Pundoi ro ina roi. E kairira ni kaya saki kona pa sabun bubura na saki kona an kakoro na no. Bas kaya yo siro ko idapona siro ko iro nduare kona an kakoro bugina ibugina. Teraron suwa ke te buina mate berita bo ro ni Yesu. Ata ko amata ba ai te berita bo ngai ro ni Yesu ake suwa ke te buina ye. Eta ku yo ate te kan berita te kan yo ante berita bo eta ku yo anori ana ro bo ngai kan karo te berita na panga ye mate petare terera mate peta yuta sekenda yeron te berita i karo ye ma ye baka subun te bo ngare isu ita u pe ye ko sna ko ye mantia para i kubeta pa ki yo ina ke age bu sumaka ni mena na u berita o ye ki musa kini ya punna na te ka ye o ma yo te berita na karo ye mate petare terera mi bo ngake punna na te ka ye o nakarina ausua inanoia onna koroia inanoia awanariki ba suaya awanariki ba wamata no te beritare bo punte suana pe ya himeuna de suan te berita are bo ayake mai saki ni baba ke sibu ya korea kintenano yemena inanora awanta ya konar bogira ye Yesu dame intesu are mena inanora ya bogira konar kawakin suakan ya himeuna te suan te berita bo ka mato mata kamimi payay te payay te kinak inanon tinong orongan karawan te berita bo ya karawagi me Yesu ta kamimi ngai ragrisan barang astang na bagrisan te berita bo sa me inanon on me unanon iro ni Yesu mata kamimi ki te kinak te berita ne kana sugir ka ta utana eta ku yo anori anara ko bo ngai kan karawa te berita na pangkay mate patari derara mate patari yuta. Takamimi yayo ba akiaran te kirisan te yayo. Poni tirara na ba ayuta. Te berita bo ayo. Ngana sa nga. Sari niya nga ira kirisan. Para sa beren kana nang kay nayon kan tawa te berita bo ayo. Asa ta ko bayara pa nga ira kirisan. Mete yakin akin te berita. Poni tirara na ba ayuta. E poni katire. Te patari tira. Sa nga kan nga ira kirisan. Sari niya. No, tayo rama. Sini ni kay ngay kirisan. Ita ko bauro ni karasa ta makoro tenu wabi mano wana kon wabi merwewa. Panasin Yesu ang kami ni kapanen kami nun makinan Kristo Yesu. Pakampanan ni karena Kristo ang kami ang nakampapa sito wa kinakonon Kristo. Akyate yutay nanon Kristo. Raw etok de yutay matitira. Akya. Akyate yutay nanon Kristo. Wa kana batiyerene. Awa kana batuturo, wa kana batino mata. Akyate mani, wa kana batiyene. Pasiteman ng kami ni kapanin kami nanon Kristo Yesu. Daw ayo tetapo asili niya yo. At teka na ikapanan on kanana pa Kristo kami. Kanano na ba te Christian ko? Kanano ba te Christian ngay? On kanana pa Kristo kami. O anak kari kinapapiram kami. O tan na papa teka na ko. Raw. Ino po kita uwan teka kayo. Ayo tetapo asili niya. Seki ko nandin tetapor gitu kan. Makanya seki ko nandin musim ayo. Seki ko nandin na ko. Babon tayo na itirero yuta. Hindi berita po. Ngayon ses pa rin ng ikay hiraw ni Yesu merinda. Sili ni kayo. Sili kina pa kanoon na beram. Sito mana pa ma. Kanoon na po ito naman ni yuta yung itirera. Kanoon na beram ngayon. Daw ayo kakawagin suwo. Ana suwat ya suwo. Bunga ya po itong tiroy. O takay ni pahira na pinapay na. Kinta mo si kita.
Kam na tete o kam na maguru na yero yamada ay kanang musika ki kaya suwan tino amata. Teswa suwa ka tebuin ay kay suwan tino amata. Naron na teke na Yakobo to maguru uwa tegi ba tebi ma uwa. Punte suwan ino amata. Yuana ke enora te temane bari karawa. Temane bari ta bari karawa ke temporary karawa. O enora te sita inanun temane ba. Sinora dia simberdane, but dia simberdane imena shua ke de buena. Ye mwanta kakawak. O yuana ke enora ayo, enoriana ba ikarawa ikagi. Tuman bota kari yu terera yon teba, pennan ro yari karawa. Yang anak mo te katutongan te kopi, bunare erigiro ikarawa, bunda patan ro dia usari karawa. Me imena anaswa dia shua inanun dia sinipiritan. Mwanta kakawak teswan. Anaswa dia shua bunnan ro yana kain tokan uya dia shua. Putun ro yana tau dia dia shua. Kana si kagi sa puni kagi ro yana tau teka teso. Tamo si kita ka mateso pun makoron to uang kerio. Ane karawa apure o eka na ko teso pun teka na ko teso tebure. Ayo to pa yana kakawa kiro un teta iri kayo. Tebure pun uruakan teso. Monta kakawa ki teso pakana no pas kagi a teso. Nano yau ki tebure na kaka. Yau ki karawa no pa eka na ko to akin tebung ayo. Punna kaya tokin na anaswa ti aswa. Punta kayo ni Barry bugin tirori ya ko ta tiburi o ka de tapay na kaya kaya di aswa ta kabanen tayin musik kita. Tapay ya kay nano ya nasira masiburan tabong sakit ya mamarak. Ano kung hani ka to ka siri mati yuawa mati buwaka kariyasa nonoria di online. Ito internet. Nasira atangiriya pa nariya kinagsuan tirori ya punna naswa ti aswa ariyasan nanganira. Monta kakawag suway kay buki araw su. Emarawa kaya nang kura-kura takangan tau su unta bongayo. Babukin apa? Ay yake ana suwat yaso. Yakake. Awan bukin ay kura-kura tamangongo. Turbe ke begen tanan usu ka ban. Babukin nan. Ay yake teswa. Ni kam makura kinan tau su. Ana suwat yaso punta kaway na kundi no mata ka kukurin ko. Eka kukuray teswa kana siponiria. O sina punta kero ay. Eta ku Yesu ngana kam tangiray. O kam na tumin na usu. Itata Yesu na kamato apa pun Yesu akaro Yesu puni Yesu akaro ana ba Yesu antam wantai apa ni ngayana bari yang ana ba Dios sila yon tamang warsinay ay tata Yesu na kana kam tangira yo kam na tumin na uso sa kinano na ba ako na suwa Yesu kay Yesu ayo pun Yesu akaro ana ba Yesu antam wantai pun na suwayo kana stangiria o sina tumin na so yung nga pa iron Yesu sa kibukin kami awo may bukin apa iyasan kami awo ya kamensan kami awo kilo ni Yesu. Yei to kora kinai kata ko seta Yesu mai Kristian ngaira ke ma ya ke tesu ma sapunu ni magana ba Yesu ma seta Yesu o sigina no na teka yone tereta temoni yone te makoro wa te butenu wa ayo tero seta ira yei pasipun na taya ngai sta wana suana ko ane ka ngai iya taya me ya kita wana suwa o punti sa ke ngai o yakin mena to ko wa na no na amen ro ayo to ko wa manda kakawa kay kan katerian tayo kayo matetangiran na ko imi pakamda noria ane ta ko ba yaga te suwairona apon te sakebe ngai matyo matari mena te suwairona apon to ko wa irona ane ka nga yeta ya maya kita wana so apon te sakebe ngai ya kimena to ko wa inanona emena to ko wa iron jama ta wana so tiaso ayo pon na kabe na ko tiaso na ko iran te tayo kay ngana sita ko basta ta Yesu ba Kristian ngaira o siria in tawana suage de buena pasikawan na naging kan batani ke ngaira o yakin mena to kuwa inanora au ganda ni nganta tayo kayo pasakin ko an ko ta de suwa o kuna kawakin tirari ki o intapen ala suwa de suwa payatag de buren de suwa puntan ro yana maguru de suwa etag de buren de suwa seta de buren de suwa met de suwa yaki kame uira Yaki unan kami awira me seta te bure man deswa. Sesa nura na maguru deswa. E kairira na kundi sa kameo. O ante tayari sino ko yairon sa kameo. Ito ki kura na nawagi de deswa ni kairira. Te tayari sa mga buwan ko na mga muan sa mga muan kabaya kinabayan deswa. Pa deswa ya mga muan kairira di kagina pa ni karakwa sa mga muan nukina na pa sa kameo. Hani na maguru deswa. Ma deswa muan to kororoy bar pun tamin roy tuwara de sa karkibay. Mga yarang kana sa kage deswa. O yake te bure. Ngana ke deswa. O ake te bure. May ake tate bure ngito ake te suwa.
Iro mo isua pa yaki tate matai ngito ayaki kanga itesua kuna tai matai. Yes pata tebure te matai babugina pa te yakin tesua kuna tai matai. Tesua ekosi beka sakai nanui. Detai ari tara yana suat tesua inurai ba antai ko yaki kuna anu waro ko ina kon tesuan. Nasiro ko ilo ni Yesu Kristo. On nangan na meu o Yesu ina bukai ni kawakin na naso. Ita ko tao ita, tama ko natin pimberway wantero ro tiki bana Yesu, monterori yana suwa yeo o kameu at tamni. Ye ata ko ba ato gisuwa kite buinang gero ko Yesu. Nora na teka Yesu ar kamata ni mata yon meu at bimay Yesu. Taita ko inanomi bayro ko ban nakaki teswa, mabrabes. Yagiro ko ban nakaki, mayro ko ban nakakoro bugina. No, ayo te teka ng kakawag sinanoria man na teka Yesu. Ino ko ban nakakoro bugina. Tira, era ko pinakakuro bugina Yesu. Ite yakina ki ba? O Yesu ka matoa ba yakiro ko pinakuro tesu, mero ko pinakakuro bugina. Ila kita teka kakuro ke fulfill datan matang man te teka Greek a plero. Ona non te teka plero. Fulfill, make it full. Konda kia konna. Kaminaro ina bun minaro in menu kunaroi tesu. Andoi te teka a plero. Ara nano Yesu ngai idoko ban nakakora-kora Yesu ni konda keroi. Ako ba konda ke Yesu Yesu. Sawara kya. Punihan na ba teki buana teki Yesu, teki buana wabi matuwa na kono wabi mau. Sanurang kan ya teki na Yesu ba ya konda ke Yesu. Kammo ba ya tonga kinako yaken kuangko. Kuna tai kamate yo mata. Pane kamate yo mata ya na ka buaka kia inte boda kin musikita. O ngai ita kuna ko imi. Pane yun na kontari na, o yan ang nakabuha kagiya, hindi po ta kinamusik kita karaw. Antara Yesu, ya konda kaya Yesu ay. Ito ang aking ko, kung natay kamatay, yung amata. Kung na po ni kamatay, may matilom, anak ko apure. May Yesu, ya kana kung na pa ilong tarim, kuripaya, kwasan siring inanom. Ay, ito pure, kwasan siring yung amata, ako ang siring yung amata. May Yesu, ya kung konda kaya kita Yesu. Ay, nusta po, may yakabubura kita Yesu. Ipunya sana teh kahiro ko pan na plero na fulfill na konda kero ito suwa. Iya ki kake ya kero ko. Mayero kon konda kero. Ponitan na ba tagi buwan? Dama ko na ba ni mau? Kamu mo ba yato nga kaya kangay kuna tayo ni bure. O nga ita ko na ko imi pani tera ati ay ni pinakaitataan na ko ina. O yasa ni ni bure na no na ro. Antara iya ki. Kuta kung kaya pati ni bure mati ay ni hapon karawan tamakuri. Tevene ilu ya tokora ke ay ko mentero ay akis. Na Yesu ete agenna. Ay kana ko tara ati ay nang ko mane. O ari na bam kanta ning o ari de bewara ba. Wasa ni bure nanum. Isa na tega Yesu ya ka buburari ki teswa. Ya magnify the law. Ya plero. Ya fulfill. Ya konda ke roi teswa. Tesira ki skamea wa ki suwa ki te buina. Sipundaki. Ia ki konaan ka meura suwa kita buina. Isi kai rira na kon teroiri suwa kita buina. Irom tenua wabui pake ti amata na kararo ki mata na tuwa ni muin tesua. Paya taki te buren tesua. Anda na makuri tesua. Isi ko ta te bure. O kai rira na kon tuwa sina ka meua ki rona ri Yesu Kristo. Amen. Sa kaki suwa kita buina. Kuna ta Yesu na tesua te manai reku. Ita ku tesua ngai te ka bane andi tata ni meum. Akere kita suatu mana, sekian semdi kita mana, sekian maus, sekian mana, sekian kaupai, sekian mau, sekian ramdiki. Kakao kita suatu, konaswana kita suatu, termauria kita suatu, pasti ngai area tata. Kona tay karawan pa ite buwa karaki, eta kita suatu, konaki na ko inanuntayan buwa, nakopon na ko una pa ni kainis, paipon meu, kita suatu pa ya meu, iki konan katutungaki, iki konan katutungaki. Kuna tayo itong aran iyo ang pakandereya. Tangi na tiyaswa kuna kadini arana. Karawa yung watira Yesu. At tira ekarepay matayan na ang kanawang watakan. O wabu beragin na nene. Itabu. Mese tiran ni. Mwakin akibokon tububun. Tayan tete ni pakandere tabungay. Sikaw rin agigay sinak pakandere. Una nga tabong nga tatabas ng tabuya. Una pong ambong maguluman kasama ko rin. Matakay sipong anatabas iyo. Raw, tara mauriya te sakari kakarawa mo napan tatabas. Tara mauriya te wari kariki ko.
te kawan so e te na kon teroro ayo nte bong nei e ko kire na kon teroro mauriando i tieswa nana tabas una karine atam masinam ina non teroro ay ko karine ya karo te nte bong ayo de ta yare aka nga yate ina ko ya karo kamaki ko nan suwangi da te ba yasina karo ya sapun na taro sapun ino amat to kam na to ba to serang kororo ngai rai ka stete agi ibun suang kami into ko wa ngai temen na ba ibu ko yana su ay apon kita ni na ba so men no kirai ye tete ye ta ko ba yapon ko na ni no matay ro na ko na ni pairi ara na koroi ye saking ngai te matay kororoi iki iki mayo kan wan te wan na pa yo na makuro na ba debure kuna tay ka matay yo mata e pun tabuaki sinaki siningan te pa ya monda kakawa ki te mewa yo ida baka mururu ngarong nduare ekta ke nge sininga ki nduare Achilles ang kema te ayaro ko tama na penang na narapatan na o eta kunoria punna su do wai men game one ko tama tan na ngonti on na bayu ni kar ko tepung ada ko koto kayai meona raw monda kakawa ki te mewa yo ikakawa ki te mea wayu, puntieswa yang anira te mea wayu, nkara koiran te mea wayu. Ngaira sinari kena te mea wayu. Ngaira irura tapo ya beisiero te mea wayu. Na pe wa maraki. Kana es babuna pa nga bun mani ri tan mani ke. Kana na pa kunin koria ko ta ko ta pere. Asa kasinairan ta kain ayu. Sanore. Kain na bensin ni mate. Woman tu ko na tetay. Asa kasiyan e beisina ba siringan te mea wayu. Koko wakabe na pero rom igiribas enang mais na betakang tapon ka bare kami na igiribas tan ko atan siri puniroi na sinauringa pa kakawa kite mewa yang anira teso sinaki kamati ate mewa kuna tayo na ni bure tetay ya kora ya buaga kan tetay ya kara ko torori matisak anaswa teswa etete na kondoroi tetay ya era kuna taboto naman na kon naswa teswa kanaro na ba ya kaunta pak o yon ka na te bodo nama tani kapu anu ba in ta kapu anu ba ya kora ayo pun te bebete na koira ni kapan pasinaria ni karine ya te yin sinaria ni karine ya te mare sinaria ni karine ya tusu pata usu nda ya yo ya uruak ibukin ta kanga kuna ta ira ipura ba kuna ira ipura ba kuna na ipai ipura ba kuna na pai ti amata asa kyang pai ngaira nda ya yo yar ke pata pa in ta kakaro Ere kita paling tengah kalau tegi mo, okay? Apa ni masuk tu korang yang ada yaus, ya mungkin aku nak bayar laptop, ya mungkin aku iPhone, ya mungkin aku iPad, ya? Kaya atang nano ya tu korang, arang mereka nano mereka ngah, orang itu kita masuk no, ya kita masuk, ada tahu orang yang kita ya ena masuk tu korang kia, itu tira, tapi mana korang tira. Oi, ikara para pa ya kain neita pa kaya tira yon neita. Eno ay mina tiya suwan takawa yo. Ang kaysa mga tiyagin nanda yo, o kanta nga, pa anong kain neita, anong ro nakakuwa yes. Kunay tayo ko taron rom tiyaro ni kiwi. Tipure ti kiwi ro. Ipure na ba ta winans? Ipure na ba ta tiyagin na naran diyamata? Inanon debubunta no. Kunaki tiyagin na teman na nuwaroy. Itabuaki. Kuna tayo matay. Ate suwa agad buina na kontororo ay. Tay matay. Baka na ko matay o kuna buri. Ano ko na rin takangay. Raw suwa agad buina. Arang ni kakawag ibukin tabotan naman ang tabong ay. Akakawag. Eta ko sa Korea teroro. Tukuwawa matagastega yung magulbay na. Apa na ni kakawag maganaswa. Amatuan na kitutok. Akarawag yung tukuwawa matis. Punpay ay kakawag atis. Anaswa teswa agad buina. Sinaria ni karine o sinaria ni kawakin. Kunoria, ibu akarawa irun datan. Ibu ken nanak yung yapa uruakan desu. Ibu ana bayeten irun datan maniyo ibu ken uruakan desu yak yung yapa irun desu. Yesen karawa tibiri desu boom. Matabotan nama da tibeta iterera. Imuin po nga kiki inang karina na suway nanora. Ayo tapay menang kaya na suwat desu na. Ngaya sepen na tayo ngay sa tate bure. Akyat men na tiyo mata hindi tayo kayo. O yung una ate tayo kayo. O yakyat tate bure. Sepen na tayo.
Kana yai te pai asinang koroi pa apuri ay pun suangina. Ya pun pure te pai ai. Kupuri meaku, o kupuri meaku koroi. Pabukina, pai yai te sua emena ina no muaka kaurungu. Ibu nes te Taeka ia korea ki te sua ipa pantena no. Pake te manna ia kita te pai roi ia is. Speren na tai. Me pun dio aron kora na maguru tuare buaka o skaria ia rik. Ngai de betai sipate tena ko nira na ko tuare buaka. Ina ia na ma te sua te bunga iu ena korea ki te sua ina no ia. Maya yang ante pa yan ang kakawak kani kinaya yan no mata tiasuan bungay kakaisira tama ko na te bimaw ang takos stig bi bimaw ay na no makaya ki Isaac ayu tanan santo tanan saints aketa wana suat tiasuan ma on makina ni Yesu to kora gay ataw on kawak na suat tiasuan on makina ni Yesu erang kakawak kayo tama ko ron wapi mawo takos stig bi na te bimaw akapaya kana kakawak na suat paungan dia indukon takay ni kamewari aungan din ina nun takawa ni mataruana kokonando ko ikarawa kana ko kawakin suwa kana yamena suwa ina num nanon yamena Yesu ina num ya konan kawakin suwa ibugim ako konan nora takay ni kamewari on din na ko ni kawanan tatayari ite kinagi tirong tungona dimana rong desina manasina akariana ba osna kon dimana tisa kapara ng ginagmando mandap o the white moody o ti ay ya kailan na panasina kuna kamnauri matisa kapara ayo na yusna ko isen kapara te misna ayo ya osna ko o ti ay yo eta una be na sina o yana ko na ben kaunda ma no sina kon de misna ayo mayaki kan kamnauri na sina ayo o eta wa be na no ayo nakikan na ben kamnauri giero ko de misna ayo o yarang nuni yere desina yera angapaim pa kuna kamnauri yak ari tawana pa yakuna pa yarang ni paindang dia ini airun nasina o yai menono nasina me ya punya ki kananga paina nasina dai yaki kan kau ka paina gian uragi kanuan pain te ina mane ayo yatana ni mapora ikarane ani ayat tau sina na mapora pa yarawan nangan de misinari ari na kau ka paina ana na hakya na mapora Borau yai te pai tau ko pa kuna ni bita meo minanon de tai kei yai te pai tau ko kuna an kawak ni ya na swat yaswa ay karang kakawak ay katabuina yai te pai ako to ba tamaro ar kina konjong ya pa na kun panan yaswa wagi kan katan ko mamusu na naun katandan yaswa de tai kei wagi kan pita de tai kei on karawana nun na swat yaswa ay katabuina ko nga ko na makina titikeroi mata kakapayaki na nun namusu mata katakam man ko takatakaye Korean te pepa mo sinna no ne inabus kana ko wai suai ka te buina papo ni meang no men karo ko te bongayo Korean o kana ko 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 kanira suai ka ko kan ungya pa na kon teswa Korean pa te pepa ani busan kana ko kan nangan Yesu meam te tai kayo Yesu yang ano ko meaw ko itang dia pan nakekeya kin kawo kin namsuwa ka te buina papo ko o timeto ni meaw ibugo te bongayo Kosa, hindi pa na panin na pusi. Hindi tayo. Nakondakin tayo nga pong sinanura na bangot at Yesu ayaki ko na anuruwaki. Ito yung kinagyawan ni Kiribas, pag-iyay tanuro bangot. Man nakosa hindi tayo kayo, ayo tuwa na ibo ko ni bangot, pundakyat man na tiyawan at tiyawan na bayo, ako na anuruwa. Akya na ba tiyawan at man na isinanukura, kiba isinanukura, hindi tayo, ako na anuruwa. Pati bangot tayo, mangko, ongkay, ano mo yung nagitok? Ano ba rin kapayak? Tayo kayo. Rap. Kora ba? Taratagyan ginoy? Ay bugin di mission tingay di Tero ko naman kosan hans bayan ako na tayo kayo. Basta na po ay napag tuwe. Ay wala di songora kwagikan karya ba energi ba kang kairam amusu amatay nasot niya so kitubin punti suwa eroy rin di suwan tangina era ba inabag tuwe ibugin niya di tayo kayo sinabos maiya ka ni peso ibugin na minoro ko erang ni mais to grupo na nini ay kaarawan niya tayo kayo sinay anapanin na nini tayo kayo
Ay sinabusumaya kani beso pa ananganira kuna yeto korana. Nakoy lang tayo di kayo. Kani beso sinabusumaya kami nakomoy kay. Yay na pwede tukuro na nini sinabupo may beso amina paidigi. Amina korobu. Au ikang ngo wate tukuro na nini may korobu kanaan nina. Nikangay pikinibo pondiki. Siya ko na pentugin. Nabusin kami, kampelan ni Giri, may drag, ari kamna ini, titay di kayo. Bayawan dari, yaki ranari, tawa titay, ari napakana ko yung titay. Kampelan ni Giri, may drag, yata ni katang-tang di tayo. Haya, kan beso sa main kami, nakumoy kayo pa, nakanako ko nami, tukuran, nakulan tayo. Basin na, tibi ba nebus, nabusin kami ka, kamsave na ba di, takabukin ako yata nung ora, pa kurupog yawa, ay rari. Kabukitutan. Awang ora, tiba na nagiraw media. Kain tu grup na nini ka amay sa karo kon tayo. Kambesin na po. Yes. Masina pena
Ai ka meura te kuna te pana ere pe tau ai pukin te kan te kawari sina na konna penari sina na kono ko yon ka waina i ka kora ai ya kora kwa ki kan na ko yon te kawai te kora ana kawa jesu kwa ki kan ka meura me yesu te tayari itau pangai ni ka bena i si benen tangiria ni kan dokon te mo ngari te mo ngai sakin na yoro na sinoria ancho na pe kampe sina ba kan peso ene bok de wele kuna mi sina busi ya kan bairiki aku kan tani ngai sene pe nokon na pe mi tragi gai kam nangan ni na pe kuna mi to korana na ko te yo kan bairiki na kon de ngapong ari ake dere na kon de ngapong ena pe de grupo na ni na yon na ni de ne pone boy no de tairi kayo kampe sina sa busu maya di kan bairiki aya kan bairiki sa busu mai kami na ko moy gai kan kata orang kami itu grupo rimina itu ikan ai gongwa ki de trio ena ko mai grupo kan kata orang kami kan de grupo de trio ai mina de pathfinder mai grupo asa ki ke mai na be ka ngai no po bona ko na ko ta bona Kaya Christian ko pawataki na kometante we aswang akiba ako na ni me kanakakia harani Yesu mekatawa panamete parawanika kia Yesu ayaroni pana nanera iyong pana yananene natoroirong esikete ikatene kora-kora ang nakamaki anasua natoroirong esikete eu bakit bom matiririki matiara Yesu di medo pero kutitai ni bebeiden gai potiong abe kitigai bena oh hairani bene siriai ni mel na yaron tua rimetingo ayaro kutitai sinatang tebu Osina beninte onanende nakoriro desipete ikatene kora-kora ang nakamaki anasua nakoriro desipete
가와긴 하나수와 나도로 이룬 This Ay, sekarang ba ya kali pwede gi? Ni kuna ya nang sikirai. Natoro irong tu siya buti te. Ni kapani ya koro. Ay, nabuag te tuwe. Ni panami. Ay, pun nang kahit tara roy kanon te tayo kayo. Te kongoran tayo kayo. Nataw tayo kan suwa. Kana suwa Yesu. Kambasin na ba? Kali pwede gi? Ni kuna mi ya nang sikirai. Ay, nabuag tuwe. Sinama nga busmay yang kan eh. The trio may korobu. The trio may korobu. Isoy na ginagaran de grupo yo, ukanta ni nga ba natara na imina. Sa sumaya kind of trio ayo. So po ya, po tan trio ay. Just one. Taeka
rapa ai kia kora tio ta kara ko iro io sina ko tana kan rapa tantrio mai koropu kan tang papana roi arang sikirai mane ni punami ai ka uling ida pasina ki ka kara pe tio ta yan ta pakis kampe sinda po ai na poki jesua sina bu sumai yang kan ni pon kain na beto grupo nani mai koropu ai arna ki patana pathfinder ai pathfinders sabu sumai kami na kumo kai bakan na kana ko na mi panami na be na huira tai di kayo ako antani nga yasa na ben kami track pathfinders aya aya arin nako hanti di kira bunani na yo di grupo bunani na yo ay ana yami mic ay mic
sa karbaya tayo kayo kunaya ng sikiroy. Malimin kunaya ng tamero. Panaya ng sikiroy. Kampesin na po. Inuwag daw na pa namin. 10 Pathfinder. Kampesin na po. Nang kakaitaw yata kayo. Arang tukara kinanoyin kan nipo na ba nguwi na ba kami ni panayan nun tayo kayo. Kampesin na pa kaya rari. Yan ako kunayan tayo. Ay, sina main kanya ni kanga. Siya ko ibigin ni Biyo. Kani ibigin ni Biyo. Sa sumayin kami kanya nakumuhay kay. Kani ibigin ni Biyo. Ay, sa mga kiban ako pondigi. Pondigi. Sa sumayin kami nakumuhay kay. Baka nakanako. Ako nabi tukuran na ba ako na tayo. Kapag sa ba kain pondig? Ay, era mo pondig sa busmaya na kumuha. Basta na ba? Akin ano di kalimanangan papunaki araw ito ikakay luwanan ipatang akin yung naro-aro Tepay na suwang korimi Baik pernikahan ako Pansinin ay iyong tingay Ipunuring ay Inurat kinanona Nangatanan talira Yan mana ay tiyak kanta Iwawan ako rarana Ng simsimlan Ngunit ay neuraura Noria ang natante pongari Enoray natanggay Pansinin ay iyong tingay Ipunuring ay
Erapa, amen. Erapa panaya, kain podik. Nakoy na tayo di kayo. Ay ka kami aure, kakiri panay kay. Iruru kapenian. Ini po kito uya, na itari na, kain podik kaya, ang anila di, tayo di kayo. Panaya, na po kito uya. Nawala ka kami di feedback tayo. Erang roi te kongora siya mga kay ngay na kon na remina era pa ay no pag tawe erang pesin rapa te kongora ay nang meta ta roi o tanan ni kampesin dikin rapa ipanami erang intang roi ay no pag tawe di feedback na payo kampesin na rapa erang rapa ta para enang metata, kunang pesin rapa, kunang pesin dara pa tartaki, nam kapara-para. Enang ni buwag itawe. Rapa, enang buwag itawe ang feedback kayo. Enang dara pa, timeruru, enang metata. Rapa di metata, ari yakota ginon tumon siya bay. Era ba tawe maka on tautea ka yora ni kapene. Ay no pok tawe. Ye di ke mga rokway. Era ba ta para. Iyo ta roy ta kongora. Ikakwa way kami nami tabas. Roy iromi. Ay nabuwag tawe. Nabuwag tawe. Ay bugin di feedback kayo. Ay wala di songoran tayo di kay. Yak dudog na no. Ay yabon nang autya ka ni kakaitaw. Ni karaparaban ako imi kain di ono ayo. Ay bugin timetuan tirawas timetuan nonoria. May mon Borau ni karukwa sa roko na rakaisuwa. Antay di kinta tayo. Ay busyo no wari karatay di kami. Sa roko na bentokina kanuan te Borau. Yon neita na Taeka Jesua. Ikakaitaw yan na ba kain to grupo na ninerang ng mais nita tayo. Adi aben sen roko nang panay na bentay. Ay no pag tawi bukin do komi yo panami hele kamasan nang antay di kay. Ikakaitaw ko na ba ko timeto ang roni dan de live on the Facebook at the YouTube. Ko besin na ben dapan di namtay ko sen nang anira. Ang roni dan tapos ko menay. Ikakaitaw ko na ba ko di songoran di radio. Kosen doni na may muna ni karuko to kinan tayo. Kora pa. Ibugin nam tayo na ba mga iray. Ay dari kinam radio. Sinagro kon to kinan tayo. Sinakatabot sa wali dik. Ani ka na ginaya to kin na yun titatar sa operasyon tatar. Sinaboy ko si kaitaw ko tamera Jesu. Ibugin
Rona kira iro may mon na yo ni karukwa sa ro konto kinan tayo. Sikai ta ko bugin tayo dikay. Sikai ta ko bugin ta meron tayo di kayo na koira. Sikai ta ko nam tega sa san din na koy inon tayo di kayo no pro wakin. Sikai ta ko nam kay din tami meron ri. Jaswa sa mga bubusi ko pa ko na Ronnie inon tayo di kayo o ni kawakin ira. Nanora ya babag pasikan no tandangay nang kana pora meron tamer ko biya kar koy di. Sikan mga ri tayo kara pora jaswa tayo di kintay ngapong. Ko biya kar koy na baye jaswa sa bubusi ko. Apyo karog pa ni kapan iro ra inon tayo di kayo ni kiran pungin meora. Ke ni kiran jawa yo na pora meron. Pai kaya taron kani ko sa kingi sikoroy. Mani koroy na simba Yesu Kristo ada pudi ngai arawi o sa kame. Amen. Aya, kambesin na ba? Bunod tiyan kan kakatikiroy na ko mi kain nita. Ni kapan kambesin na ba? Kam natikiroy nun tayo di kayo, kan na masuroy. Sa mga kasbo ginagindi ngabong nababagin dimew na natangin na tuwe. Good night ni kapan ara ko rin ni kapan kikamaroy na tayo di kayo. Sana ko kung tiketin may kay pasinakay nila. Deltar. Kambesin na ba sa kasbo ya kung tiketin?